Kaya for the last time around, lukibon tayo kat basaan tayo ti 1 Thessalonians 3 for our lesson today, what makes a thriving faith? Wow. Boyo ado digiti mabaling nga mangupay ti pampanunot tayo. No panunuto amin na problema, kat accommodate amin kakabsat, puro negatibo aya. Iso nga masapol nga maipalagip kada tayo. Nga ti pamati tayo ket ag-survive ken agbunga iti kado kakabsat dagiti adu nga pasamag iti panagbiag. 1 Thessalonians 3, responsibly. Wherefore when we could no longer forbear, we thought it good to be left at Athens alone. That no man should be moved by these afflictions, for yourselves know that we are appointed thereunto. For this cause, when I could no longer forbear, I sent to know your faith, lest by some means the tempter have tempted you, and our labor be in vain. Therefore, brethren, we were comforted over you in all our affliction and distress by your faith. For what thanks can we render to God again for you, for all the joy wherewith we joy for your sakes before our God? Now God himself and our Father and our Lord Jesus Christ direct our way unto you. Altogether, to the end he may establish your hearts unblameable in holiness before God, even our Father at the coming of our Lord Jesus Christ with all his saints. Lord, put wisdom in my mind, grace in my lips, as I speak this afternoon. Kaya nagyaman kami, Apo, dahil tinaadalmin itay bigat, Apo, that our faith needs to be encouraged. The prayer mi, Lord, iti daytoy nga HBBC Ministry, umadukuma digiti kasken Timothy, nga da concern na, Apo, kasla kumaita nga malem, kat kita mi nga iwaras ti panagkita mi, sino digiti kakabsat nga dapat adda ditoy. Kat mabalin nga kumustahin, encourageen. Amwen, apay nga awanda, apay nga handa nakaumay. Kat Lord, may we have Timothy's in our church who will be burdened and concerned to encourage the rest of the brethren. Our faith, Lord, needs to be evaluated, to be expressed, and then to be evaluated. Nakita mi ti bigat, Apo, ti battleground kat ti mind, psychological warfare, kaya't ni Satanas nga isabotahe, iti trabaho nga binangay mo, ti pamati nga dakada kami, Apo Diyos. Iso nga pangaasim, Lord, nga ikan nakam tinatibker nga pamati, nalawa dakkel nga panakaawat iti panagbiag, at idog nga panagibtur kadigiti ado, nga rigrigat nga paspasaran, Apo, tapnon dumatag kam to kumaken ka, ket mangigmento nga ibagam, well done, thou good and faithful servant. Dating our lesson may itang amalem, bendisyonam, Apo, in Jesus' name, amen. You may be seated. Our faith needs to be equipped. Dito di topic ta itang amalem. Our faith needs to be equipped. What makes a thriving faith? Nakita tayo tibigat number 1, our faith needs to be encouraged. Number 2, our faith needs to be expressed. Number 3, our faith needs to be evaluated. And number 4, our faith needs to be equipped. Anay ka na kasawon ti equip, kakabsat. Babali mo ngorti pa naglako nga awam mo't nagyanjay, cooler mo, Carlo. Agad nagtaray ti negosyo, aya.
Oo, masapul nga jay cooler mo, anat ilaklakom no kwa. Mataan, bangus tilapia. Okay. Bangus dagupan. Ha? Okay. Masapul nga equip. Di ba kakabsat? So, kas anak iti apo, kala dati illustration ko itatay discipleship online class. Tapno makita yun lang ang kakabsat. Aya? Amom, uri at paiso na bayag kan nga ibagang nabayag ako na Kristiyano kat adalat tamot pa nakiisway tayo. Adalat tamot pa nagkapoy tayo. Dito ko itibigat kakabsat nga every single believer will have a crisis of faith. Dito kanito nga masuot nga talaga tapamatim. Kat uri kasanon iti kaadot na ngagan tayo, kabayag tayo nga agimgimong, agdingdingeg, dumteng tulat ta kakabsat, dito point of Achilles heel tayo. Amoy di Achilles heel. Tigayang pakaistoryaan na dito Achilles heel. Intabnaw da isuna iti may nga danumsa tapno agbalin nga kwa isuna dito hanama tamtamaan hanaman ano. Ngem gaputa ti inigaman daking kwa na idi itabnaw dagat dito heel. Di kat iso ti hanan na basa. Iso nga idi maiyaunan di hanan na basa iso ti weakest point na Achilles heel. Amoy datang istorya na. Oo. So tibiyag tayo kakabsat at the Achilles heel tibiyag tayo, we are vulnerable. That is why we need to be equipped. Kan hala di jay kakabsat aya ti arig na kumakat no kumalugan gapu kakabsat ti kaadu iti tinurturong na nakay agdi-drive na duma-duma nga kalkalsad at nang ipagpagnaam kat jay kabayag na kakabsat apay nga tanga dito ilugang kat aga turn left konam. Dito aga uri no ibatang makasta kat tartaray kagat aga turn left. Uno right. Anat problema na no kwa? Anat solusyon na jay no kwa? Will balance uno mapamupa alignment. So amoy na duma uri na bayag tayon ngem no da dumagat adda masapol ti mayaline ti biag tayo. Kumbaga, di kabayag tayo nga Kristiyano, adalat tamot kakabsat, detay pa nagsabalit panunot tayo Panakaibawing, dagiti focus tayo. Panagbali ti priorities ti panagbiag. Iso nga kasapulan kakabsat, iti alignment. Malagip ko iti digidi mo nga lugan tayo, gaputa hanga second hand, digidi kaya. Fourth hand. Kapsat. Daday isat maikapatan nga gimatang gaday nga luganen. Ket gaputa kanayon nga loaded ti tao idi. Aya mapanagbisita. Te kung ma-14 lang nga capacity baling nga 18. Maipanyan ti dumalneg idi, banggi, ado turturungan na. Ket isot kanay na problema di puraw kakabsat. Numan ang mapanda pa alignment manan. Unuhaan, agbayag, no agtaray kat 90 kat agkuy-kuyig gig di nobela. Anat masapol na no ka di jay. Will balancing. Baka the misplaced wano ada kasapulang nga maikabil nga buli. Tapnon han agkuyag-gyag di jay lugam mo. So, datay mo da Kristiyano na bayag ting agpaison. But you know what? There are times kati ko na akong agbaliw ti priority. Aya, adapan na ka kwa tayo. Misalign. So we need alignment. We'll have a crisis of faith. Not that we don't believe in God anymore, but our faith is stretched in unfamiliar ways, and it can be difficult. So our faith, number 4, needs to be equipped. Masapol nga makargaan, maipaayan, dagiti nasisita nga sursuro, nga pangsarangit tayo, kadagiti sumangbay, nga panubok, kan hanapagiso nga panpanunot, nga sumagi-sagi ang tipang panunod tayo. Because there are negative thoughts. So we need to be equipped with the right mindset. Okay? So, this is God's will for us. Kakabsat. So, ano makita yo, dito concern ni Apostol Pablo, di verse 9. Kitan tayo kakabsat. 1 Thessalonians chapter 3, verse 9. For what thanks can we render to God again for you? For all the joy wherewith we joy for your sakes before God. Night and day, verse 10, praying exceedingly that we might see your face and might perfect that which is lacking in your faith.
Kaya't mi nga ma-evaluate, makita no, anati kurang kada kayo nga sursuro. Katap nun maisuro kayo. Di ba? Mai-instruct mi kada kayo, anyat aramiden nyo, kasanot pa nagserbiyo ti Apo. Kasanot pa ng anseryo kadigitoy nga question. Ana iti dapat nga mindset mo kadigitoy nga parikot kan problema. Amoyo kakabsat, no apeng agkaroon ti problema no kwa iti unag ti church, gaputi wrong mindset. Hana usto ngamin, DJ, pananaw tayo kakabsat. So nga, we need to have the right mindset. Amen? Kat kasta tinapasama kin ni Mary. Di ba? Idisimrek ni Apo Jesus, amoy di istoryanan. Ni Mary nagtugaw, the Bible says that Mary had chosen the good part, which shall not be taken away from her. Di man lang, kasla approach, deti lesson ko itang malem kakabsat, kat inak man lang ipalagip, nga ibinsa-binsa, dagiti amin, nga gimong tayo. Kat ipakita kada kayo, nga digitoy nga gimong tayo kakabsat, kat nairanta, nga mang-equip kanya tayo. Gaputa masapol tayo ti ma-equip. Hang kumadumteng ti biyag tayo nga, nabayagak mo ta na Kristiyano, ang kumasapol ta Sunday schoolen. Ang kumasapol siguro ta discipleshipen. But I will show to you, no kasano nga digitoy nga schedules ti panaggigimong, ipalagip ko tapnon di kastaket, iset tay ko mga dete, kunang da Brother Ryan, idi Friday night. Tada namisan yung nga may isang Friday night. Kaya't kunada, kat dimlang amuno anati mamisam, no di ka nga makijoin. Iso nga ikarimi ti Apo by God's grace, kunana nga haming nga misan, daytoy nga gimong. At ako makas nga puso tayo kakabsathaan nga te, optional, no di kat ibilang mo nga gundaway nga ti pamatim kat ma-equip. Okay? Now, umuna kakabsat, ikwak man lang deti, number 1, daily quiet time. Daily quiet time. Deti daily quiet time kat personal deto yan kakabsat. Kung na di Psalms 46:10, be still and know that I am God. So, no daduma ti panunod tayo nagtaltal na. Siguro ni dita, beng karing na pelang kat adot pagtarayin, di panunod mo na aya dita. Di kita'y singirem, aya. Awan. Ni Tita Jane, bigbigat pelang kat ti pampanunod mo, kasla ka digito yung mapanagangkat. Ano oras kayo nga mapan, jay pagangkatan nyo, Carlo? 4:30. Imagine that. 4:30 nga mapan ka, 4:30 nga daka ijay kwa, station. O alas 4 nga mapahan ng kakabsat. Di ba? Di kat agimukmukat kayan tadalan pelang no kwa. Aya, Brother Erwin, ni Brother Randy, o nasapa kayo nga mapan ijay, di ngamin. So nga, dumteng time nga no nakariing katibigatan kat ti mapanunot mo kat trabaho nga sigod. Distracted. Hana kaya ti Apo akas jay ti Christian life tayo. Ti kaya ti Apo kakabsat, ikantay ti waya, nga ti Apo mabalin na tay kumanga kasarita. Be still, agtal na ka kunana. And know, tapnon maamwem, nga siyak ket Diyos. Hano umanay, DJ, adaka yung takakwagat, agpreakto lang tayong tadalanan ko na ni Carlo, aya. Uno, agisuot ti headphones, agodyo bay, bulak to lang tang agdi-driven. Alagat, napintas DJ, ngem, awangkas dete, ipamaysam nga talaga. Undivided attention. I-stress ko lang the importance na kasi it happens to all of us. Sometimes even to me. At DJ nga road, kakabsat, kasapam nga griing, kasapa nga mangrugi, dagiti aramid, iti inaldaw. But you need to have that personal quiet time. So, no alas 4 ka ngagbiyahe, dapat at least mga 3:30 nakariing ka na. Iso man lang no ka? Tapno, agtugaw ka, kat kunam, Lord, sakbay nga rugyanak itang agmalem, kayat kuman nga agsauta, personal quiet time. Genesis 19:27. Okay? Genesis chapter 19, verse number 27. And Abraham got up early. Nasapa nga, bimangon in the morning to the place where he stood before the Lord. At damakong ko na nga prayer altar na. Tibigat, no bumangonen, diretso nga mapan, iti dayjay nga lugar, specific place where he stood
before the Lord. Kasapulan tayo kakabsat daytoy. Personal quiet time. Fathers, mothers, young people, quiet time. Hala, sa lugsudan man ta kaabay mo, do you do your quiet time ko naman? Ask your seatmate. Ket i-challenge kayo kakabsat. Nganuhan nga consistent, dayti quiet time yo, agawid kayo itaket daytoy kumati commitment mo ti Apo. Lord, haman nga nailawlawag iti amin nga importance ti quiet time, ngem amok nga masapol nga pagbalinek nga consistent. Hanga dete pasundot-sundot ti quiet time mo. Haan nga dete saka lang ag quiet time no makalagip ka. Awang kakabsat, masapol nga iset tayo. I-prioritize tayo. Okay? Ket Mark chapter 1 verse 35. Mark chapter 1 verse number 35. Okay? Nurumrumor kami 5:30, iso nga 4:30 agri ingat no kwan. Atag quiet time magti 30 minutes. Then another 30 minutes ti preparation kung agsukat nga mapan agbike. But in Mark chapter 1 verse number 35, makita tayo kakabsat, and in the morning, rising up a great while before day. Anat before day? What? Parbangon. JP, sakbay nga nag-sunrise. He went out, sino dahito ni Jesus Christ? And departed into a solitary place. Anat solitary? It's where you get the word solo. Dete makapag solo ka, dete awan disturbance. And there what? Prayed. Yan ang habit ng ating Panginoong Hesukristo. So make this your habit. In addition, ureda kayo yan ti pagubraan yon, numadaman ti trabaho, mabalin nyo mo't kakabsat nga talgyapan, daytay PSI tayo. Ha? Kahit ado di kitay talagang mabiblisan mo't kakabsat. Kadeto'y padjak spiritual insight. Kat abangan da, igarup da nga everyday. Ngem, hangko inaramid nga everyday, tabaka masuya da. Iso nga every other day. Amen ba, mga kapatid? Tapnon, ay, awan PSI ni Pastor itaaya. O di kad, baka to adatong bigat. O di abangan dan tumanen. Okay? May ikadwa kakabsat, ngayon ipalagip nga i-remind kada tayo, kat deto'y coming together schedules. Coming together schedules. Ano, digiti coming together schedules tayo. We have 3 basic. Basic, ano ka na sa unti basic? Kaslang no kuma kuha kakabsat, no kuma digiti unit kat entry level ko nada. Kalapang rugyanam. Basic. Oo. Ano dahil kakabsat? Ti basic tayo nga Christians ti HBBC, no basic ko nam, no member ka ti HBBC, deti talo nga gimong basic king ka deto. Haan nga, napanak na kigimong ti bigatan, usto di jaya na. Haan ka kapsat, deti talo kat basic pelang. Ganun ba yun, pastor? Kasla kumatagibing. Amen? Deta tithe ka kapsat kat, basic pela ka datay deta. Ngam no ka digiti agdamdamo kat, dapat kayong love offering. Dapat mission, dua. Dapat kastoy, first fruit, kada amin namin. Karga akpe, kayong total, nagado. Di ba? So, deti talo kakabsat, Sunday morning. Amen ba? Ti Sunday morning tayo, Sunday school can worship. Ti Sunday school tayo, 8:30, gapo ka deti pandemic. 8:30 ita, nag-adjust. 9:30 mat detay, main worship tayo. And then we have Sunday afternoon. So, handi ko makungkuna nga, napanak tayo bigatan, o rejak mapanita nga malaman. Haan kakabsat. So, ikaritay ko i-commit tayo ti Apo. Duma lang di maadal tayo mat iti Sunday afternoon. Okay? Midweek. Ano dito midweek? Prayer meeting. Oo. So, dito kakabsat, katahan na siguro kasapulan nga may stress una yan. Kaputa, amuta yumot dito nga banagan kakabsat. We just need to renew our commitment. Nga, haan nga, dito ikat ka lang, dito, ko na namin, exam kan, multiple choice. Amoy di multiple choice. Choose one answer. Haan nga multiple choice, no, dikat all of the above. Kaya nagat A, Sunday morning,
B, Sunday afternoon, C, midweek, and D, all of the above. So, yan na jay ti answer yu kakabsat. Yan at answer yu jay. Ulito ha. A, Sunday morning. B, Sunday afternoon. C, midweek prayer meeting. D, all of the above. What is your answer? Oh, data answer mo kat isot mangipakita no kasanot pa nang i-prioritize mo met. Kauneg DJ commitment mo iti Apo. So nga kita nyo kakabsat nga nasayaat. Let us grow and commit ourselves all of the above. Amen po ba? Oh. Kada kayong nadutukan nga medyo stewards, leaders, medyo iwaras tayo di pa nagkita tayo. Sino nga tatanong umay ti malem? Encourage santay man ida kakabsat. Yeah? Amen? O, sino't awan tayo bigat nga dapat adadtoy. So, text Sam, Brad, awan ka tayo bigat Makoncernan tayo madadagsanan tayo kat. Encourage tayo. Makaumamot nga min pastor. Mabaling ako na tidaduma kada kayo aya. At kanayo mo lang ang text ako. Pasarehan na pa'y kitaan di message ko. Dagakas di ngamin. Na kayo nga leaders na padasan nyo detan. Awan na gamen ka, dagiti leaders tayo awan pa'y, hanapay nga isin pastor, di message ko. Unuhaan kat puro sin, awan reply. Hangkay mo uma kakabsat. Tamom no apay, adamot nangan anus king ka idi. Dimting kamot idi di kasta nga sitwasyon nga medyo han ka unay committed. Ada nang ikarkararag king ka, amen. Ada nang encourage king ka. Kat itata, iso nga na-realize mo ket, nagbaling ka nga committed. Ganyan din yan. Kumbaga, Lord, salamat la, ipapaapit mo kanyak tiin mulmulag. You reap what you sow. So just continue to message them. I-encourage kayo man kakabsat, ita nga malem, sino dagiti members nga muyo nga dapat adda ditoy. And please message them. Han kay dapat maununaan dete discouragement nga, kanayong mo't pastor, awam mo't lata. Ang kakabsat, sige lang, just be committed. Just text them. Just message them. Kat kunam, Brad, na-miss da ka itatay, nalagip ka, ita-in-preach ni pastor, sinot member nga awan, madadagsanan naking ka, Brad. Anatirason, apeng hang ka nakaumay ita. Available ka ba this week? Umay kan tumang bisitaan. Mangito, gutak pizza, ag fellowship tanto. O, di ba? Amen ba? Kasta dapat i-heart tayo nga members, kakabsat. Oh, okay ba mga kapatid? Daanan mo, lalalo no di pa nagawid mo, kat malabsamot lang. Oh, kat praise God, kita nyo da brother Randy, kat kanayon dan. Ang adumot nga anos ni Tito Manny, nga kanayon nga mapanmangkum kumusta. Tinikarkararag tayong brad kat ni father-in-law, ayan. May tatay Alpier Senior. Sapay kumata, maalo ko yung palagi pamtuman, Brother Randy. At kunam, tatang nalagip na ka ni pastor, kat imbaga na ka pa, di pulpit itayang kunam. Barbarang lakit, dinuumay taon. Amen? Kapsat, hanga negative babanag deto is, you're not, we just want to encourage everyone to come down. Sa balit ragsak tayo no, adu tayo. Di nga kakabsat, nga aglakam, iti sao, iti apo. So, don't be discouraged. Just keep encouraging people. Agbalon ka ti adu nga panakaawat. Agbalon ka ti adu nga panagananos. Nang runa no si ka ti agdis-disciple, kan again encourage ka digiti umay makigimong. Maragsakan nagte every Saturday. Digiti daddo mga leaders tayo ti discipleship, ag-message da kanyak. Kahit kunada no kwa, Pastor, digiti naka-submit ti lesson. Digito'y mo't, digito'y hampi nag-submit ti lesson. Dito'y pastor, ket kanayon ko nga teksan ng di nag-reply. No taw-taw hagag pastor ket, in black nagsapa yun. Diba? Agasam di tayo kakapsat. Makulitan king ka nga mangin encourage king ko na. Hanabale kakapsat. God knows your work and labor of love. Haan nga gapo ka DJ negative response, itaw ket maupay ka. Ti panunutem, ti apo kakabsat, rewardan na ka. So, hanga DJ negative, DJ kaslang pakuupayam ti kitam, no, apo ko nam, duty detoy, whether ag-respond kan saan,
umay kan saan, positive no negative, basta duty timang palagip deti akabsat. Be faithful with your duties kakabsat. Ayan, nakay nga nadutukan nga leaders kan stewards. Okay? Dapat di may isa nga nag-report, Pastor, teksak awan, tawagak awan. Numan ag-reply, Pastor, ibagana nga, dapapanan na. Barang agkita kam tun Domingo, ano ko na, no, kita kayo tun Domingo, bagbagaam. Amen? That's day kakabsat. Okay? So, coming together. May katlong i-remind ko kada tayo, dati discipleship session. Connected, dati i-share ko kanya, discipleship. We want to equip our young people. Amoyo, dinggan nyo ti bagbaga di kiti adults. Anak ko na, dano ko dati ito dino, agyamang kayo. Nakagasgasat kayo. Ha? Di ngamin tito, ala pagsaritaan ti man ni tito dino, anat makunam tito, dati discipleship ka, di kiti young people tayo, ikaman ti might na. Ikanyo man ti gundaway na nga mangibagamot no ana iti kaslang ragsak jay puso na nga dagito young people at the discipleship class da. Tito. Sobrati kinagasad da pastor. Amen. Talaga. Ti kinaubing da pastor. Naisuro da nga nasapsapay ti nukasano ti panagbiag para iti apo. Wow, amen. No sakit ko at medyo naladaw pa kid din. Anak nga medyo naladaw kanya ko na 20 years old kidi tibiyag ko talaga in commit ko iti apo pastor. Misuda sobrat jasad data ubing da pa kaya sapel ako mata mabandi parabor ti apo matunuyan da DJ paketan iti apo panagbiag. Dayjay. Tunuyan yo. Tunuyan yo. Amoy di word nga tunuyan? Kasi ti apo kat ti Spirit of God i-initiate na king ka di desire. Kasarita na ka, kumbiktaron na ka Di ngamin, young people, di ba, idihang kinagentrol nga sigot kat, di ba, kung kasarsarita na kay ti apo? Sana kay kulkuliton, di leader yo? Di ba? Iso nga tunuyan yo dayjay. Kat talaga kakabsat, as a pastor, sinigurado nga amin nga young people enrolled. Numampayan nga amin kat agisab-submit. Kakabsat ti lesson. But I wanted to make sure everyone is enrolled. When? Kung nga ro di namat ag-enroll latta, pastor. Personal nga siya tinang texan. Ag-enroll kang, kung nakat awang 5 minutes, nag-enrolling kakabsat. Siyak sa matlador urayan na, di gito yung no da duma. Kaslawang patpatsin, damot ka, di gito. Haan na kakabsat. Di ba? Talon sa tineksak. Ngayang people, nga ag-enroll kang, kung nakat awang 5 minutes, nag-enrollan. So, di na makat, praise God, pastor, naka-enrollan. Tineksak, di da ko What a blessing. Amman, dito kinagtutubo yun, napintas dito yung opportunity. Amman kakabsat. Di kiti makita yung adults sa ita, iso that young people, iso damot ti permi ang natutukan. So that ti involved ti visitation, mapada Good News Club. Kakabsat, kat praise God, ni Melty, ada Good News Club ni Melty. Kung na kanyak, pastor, advice man, pastor, kasano ti mga ti attention, di kiti ubing. No, Good News Club ka. Imagine that. Wow. Praise God for that God-given in it. Tapos sorry. Sorry, pastor, kasi nang rugyak mo ti Good News Club, madyak impakpaka, daging kang kunanakat. Amen, kunaka. Amen, kaputa, the initiative na nga nang rugi. Amen, kaputa, amuna kakabsat nga, bigbigan ti leadership. Sorry, pastor, nang rugyak mo't latan ti Good News Club, kat jak mo't say good nga na ipakpaka, daging kang kunanakat. Amen. Praise God for that. Discipleship session. Next, kakabsat, dito family devotion. Family devotion. Sino kada kayo iti nakapag-family devotion itangalawas? Dadamot kakabsat. Okay? Sino iti agkarkararag nga pastor? Pag-pray mo man, makonsistent may kumat family devotion mi, tayag na ti ima na. Digiti men. Ang dakit agitayag ti ima da. Kaslang handa pela kayo ti ag-family devotion. Ay, Tito Ray. Pang-family devotion ka mo lang, Tito Ray. Amen? Tita Jane. Isundo ka mo ti ag-preacher ni Tito Ray. Alaga nga, amen? Maragsakanak ni Tito Ray, kanayon ng ti Sunday afternoon. Wednesday night, umumay ka pa yan, Tito Ray. Pati Wednesday night, tama? Monday night lat kurang na. Ayan, ito men's meeting ti Lunes.
Aman, inutan nyo kakabsat. Nuha mo kaya nga gulpian ko na dagat how to eat an elephant. Di ba? How to eat an elephant. Amuyo ka sa no? Ay, kat inuto ma. Partsem nga tupo-tupo, irep mo, tapos inaldaw nga, agpa-blood ka. Aging gana nga maibos. That's how to eat an elephant. So, nuha mo kaya nga gulpian, di gito nga nagkado nga schedule tayo, inutom nga iurnos ti biyag mo. Kasi, baka mabigla ka mo't no, talaga sudden turn. Amin na nga game mong ta church. Siyam nga game mong atendara kami na. Pa! Baka mabigla ka mo't kakabsat. So, inutom nga i-adjust na giti schedule mo. Kat kunam, deti Wednesday night, hangko pala ma-perfect ng inuto kun nga deti sapsapaan ti makaawi dun tap no maka-attendak iti Wednesday night prayer meeting. Kakabsat, let us grow together. Family devotion. Good opportunity dito nga mang-evaluate kun mang-encourage kadigiti anak tayo. Amen ba? Inutan tayo nga isursuro ida. We cannot teach them everything in one session, but we can teach them bit by bit every session. Itataka kabsat ti madama nga isursuro mi kadigiti ubing, gaputa makita mi nga kasapulan na makasursuro da. No kasano kakabsat ti ag fine dining. Amoyot fine dining? Ha? Dete agtugaw ka nga manakam nga lagi ti 5-star hotel ko mga kakabsat. Table manners, etiquette. Etiquette ko na tayo man? Wan, anat etiquette. Te online nga ticket, etiquette. Oo. So nga ni Mrs., inaramid na, nagorderang kakabsat, di kita pang fine dining. Okay, so rinugyami itatayan, te after di gimong, nag-fine dining kam ni dayan da office na po, bayat kakabsat, amen? Awa nagkamkamot, awa nag-ishoot ti ima na yan tabaso, amen? Oh, no da kayat mo nga alan paiyawat mo with a nice way nga panangibaga hanga ete naraged nga panangan no di kat fine dining. So inot-inot nga maisuro tayo digiti anak tayo ket nagpintas ti family devotion nga kakabsat aya ag family devotion tayo when jakmot amo pastor ti kwa ang kakabsat ti diskarte na deta no medyo nakapoy ti ngagsao di pagsarita ti members ti family. Di ba? O anak ko anat na adan mo di Sunday sa ukan. Og dingagak. O di ba? Kun dit kalat ta na, amen. Kaawa mo ibagam nga ruden. Di ka iso dalat na ti agsaon. Sika Mrs., anat na adan mo di Domingo. Sika anak ko. Good. Oh, siya ala kararag te nga ruden. Okay. Kahit nalpas di dayan. Picture tayo, tay report tayo, tay family devotion tayo. Day group chat tayo. Oh, ayos ba? Ganun lang 'yon, mga kapatid. Amen? Be wise as serpent. The Bible, harmless as dove. Family devotion. 2011, ikwak manen. Ni Pastor John Insuro na idin. But 2011, November, minay sa maysak family after family, nagbisbisita at inrugrugik ti family devotion. Aging gana nga adut nagpatpatuloy. Next kakabsat, men's prayer meeting. Monday night. Mabalingan no na duma da schedules tayo, kat maawatan tayo di gijay kakabsat nga bambanag ngem si papanunot tayo ko mga men nga da schedule tayo nga men nga umay iti Lunes ti Rabii. Maragsakan nagta timay sa kadigitin nyo tayo nga makanayon ng ni kwa Brother Jacobo na nipod na irugin ni Brother Jacobo. Na minsan kansa lang nga nag-absent ti Monday night, brother. Men's meeting, umpi absent mo sa? Ada na minsan. Ada absent na minsan. But tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Itata ni Nico, inot kami encourage na ni Father na. Kanayo mutun nga umay maki-men's meeting ti Monday night. Iso nga encourage tayo man, digiti daduma. Tunubigat. Men, teksan tayo man, digiti padatay nga men. Ha? Paparti aksakit, ditap no umay tirik na tayo nga umay man ng kakabsad. Aya? Sa tayo mo't lang kami nakadumot to, dagparti. Pati na ito, baptiste nga talaga kakabsad, aya? No, kung parti akto kalding ko permi, nagadunong ka nga men, kakabsad. Ngam na awang kalding kat maininot nga masagsagunot ti, kwa. Umay.
Hang kuma kakabsat nga no sala dakal din ka umay tayo makimens meeting. Amen po ba? Oh, padasin yung tuno bigat. Let's encourage the rest. Oh, Brad, tayo men's meeting tayo no Rabi alas 6. Kahit ko lang ipalagip, I'm praying for you. Okay? Oh, kada kayo kakabsat nga buybuyang amen. Nuhang kay nga nako umaita nga malem, tumbigat ti Rabi men's prayer meeting, agkikita tayo dito iti oras ti alas 6 ti Rabi. Okay? Uray adut trabaho yo no malado kayo okay lang kamakaman nyo na tagabsad. Duray dete devotion lang ng ti makamakam yo at least adda ko mamamakam yo may mayat no an time. No adung arud ti kwagat makamakaman nyo na tagabsad. Ayan. Okay. Sumaruno dete single career and young adult fellowship. Single career and young adult fellowship every Friday night. Oo. Tirason ti daddo mga na kwak kakabsat ket awan data na, awan Zoom. So ti solusyon na data, amon yung man kakabsat, di kitay daddo mga members tayo nga han na maka-Zoom, kapo awan Zoom na. Ken awan data na. Ta iremedyaran tayo man. Okay ba? Oh, kasla ko man di kitay taga-away ket pastor awan pang data me. Sige, load ang ka 2,000 ko nam. Apo. Unay kan. Tap mo lang maka-attend ka dito single career kaya yung adult fellowship. We don't want anyone to miss this. Nakamanong nga episode tayon. Manong nga sessions tayon. At the 6 mo no 7 siguro, sorte makabulan nun eh. Agasam deta 6 sessions, adut na misa mo na noong pulos na attend, daram uray may isa. Takkel din na misam sa jay. Oo, iso nga kakabsat, ipalagip ko kada kayo nga single career kan young adult. Sino diyang adult? Di kita'y padak nga babasit pa iti anak na. Agaten kayo kakabsat. Okay? No, adaman time nga malibtawan nyo, may upload namin dyan YouTube no kwa. So mabalin nyo lahat nga i-review. Buyain nyo manin kakabsat. Day jay na i-preach no kwa nga message. Okay? Next, HBBC Sela. Every Monday night, ano ti oras yo, love faith? 4 o'clock. Oh, tapno maka-attend, di kita'y taga-Hawaii. Mano ti attendance ti Hawaii? Ha? Oh, 40 naka-attend ta Hawaii, idi Monday. Ngem numayad, just ti 4 o'clock, 8 danto nga aga-attend. Imagine that? Long distance, kaya't dati makikonnect, tapno lang ti kastagat ma-update da kadagiti devotions. What a blessing! Oo. Now, for your information, at dati daily devotion nga maipopost ka digiti young people, JBYI. Daily data kakabsat. So, napintas nga isupay ti pagalaan, napipintas, basbasak no hangko nga dete marimpas amin nga, at dalang paspasak ti agbasak at dadamaalak nga, mas daawak, apo amo, damaggayam ti agsao digiti young people, they are good. At dagayam, nabagas. Padasan yun to kabsat di BYI anak at tius exact nga kuana di jay. Oo. Sino kada kay ti nakakita di jayan? Sino ti hampay nga nakakita itay man imayo da i-guide da kayo no kasano nga makita di jay. Daily Grace Journal tinagan na. Usually what time kayo nga agi post? What time? Oh, between 17:30 to 9 o'clock mai-post di jay Daily Grace Journal. Nakamay mayat kakabsat. Ha? Nakamay-mayat. Adult topics issues. Nalaing dadigiti young people. Deta kayam, Daily Grace Journal. Okay? Oh, iso deta ti kote bigat. In God's appointed time. Ingatom. Ayan in God's appointed time. So, kunanan through waiting, it is God's desire for us to mature in our faith. Mabasam la deta kat nagmayat. Ha? Oo. Kinamnay? As God's people, impatient is not new to us. There are times when we are like Habakkuk, who wrestled while waiting on God in prayer. We get frustrated at God's silence about our request to Him. We begin to question God and even fail to believe in the working. Mabasam deta. Kakabsat, urihan tayo ito kumatgat ang daily bread. The daily bread tayo. Sa totoo lang. Kakabsat. So ibagan tong PCBS, Pastor, manot orderem, kunaktugat ay at the daily bread mean. Daily Grace Journal.
God is faithful to carry out His plan and purpose. Kunana. Oh, as Christians, we are called to live by faith. God is faithful to carry out His plans and purpose at His appointed time. Though in this world we have tribulation, affliction, and trials that come in our way, we are to be of a good cheer. Agisem tayo latta kunana. For Jesus Christ has overcome the world. He has gone in heaven to prepare a place for us. Through waiting, it is God's desire for us to mature in our faith, grow in His grace, looking unto Jesus, the author. Let us learn to trust His working hands while waiting. We can find hope in the midst of troubles we face in life when we place our trust in the Lord and wait patiently for Him. Sinot nang isubmit dito, the initials na, EMS. Diyan ka muna sino dito, EMS. Unknown. Young people tayo, di kita kakabsat. Ay, Hawaii, it could be Ernalyn. Ernalyn Sao. Imagine that. Wow! Kaya di kiti young people tayo timang devotion. Oh, di kay maragsakan nga padak ka naganak, nga di kiti young people kat isudan timang encourage kanya tayo. Every day deta kakabsat. Daily Grace Journal. Oh, so, kitaan yun to. Amen? Kada kay ngagbuy-buya, available yan ta Facebook deta. So, adupay kabsat na duma-duma. Kat rekupakon kakabsat deti nga mensahe ita nga malem. Anang arod iti nakisaritaan ti Apo ken ka. Anati commitment nga aramidem nga para iti Apo. Amen? Oh, daily quiet time, coming together, discipleship session, family devotion, men's prayer meeting, single career and young adult fellowship, HBBC Sela. Our faith needs to be equipped. And all of God's people say? Oh, so